muri ruhago ku kipe ya Misiri ntabwo byagenze neza. Lionel Messi yabaye rwose ashyira cyane akadomo ku byo abantu benshi bari bishimiye, abantu benshi bakurikirana ibijyanye n'imikino mu gihugu ndetse no hanze y'Afurika bari bashyigikiye ikipe ya Egypt, ariko byarangiye Lionel Messi ayigaruriye arangije arayitsindagura, hanyuma birangira ku bitego bibiri. Egypt yatsinze. Messi yababwiye ati muri abana batoya muri iyi mikino y'ino mihanda mureke mbereke. Byabaye biba rero agaterera nzamba, bibaye ibindi bintu byose uko byagenze. Uyu mugabo rwose w'igikuramwote mu bijyanye na ruhago ku myaka y'ishyira 40 rwose n'ibiri rwose arimo kugenda yabishije cyane ikipe ya Egypt. Byabaye bigenda bite rero uko twakurikirane uyu mukino? Rutahizamu w'ikipe y'igihugu ya Argentine Lionel Messi yanditse amateka mashya yo gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi, ahariwe ufite ibitego byinshi mu irushanwa, akaba ari nawe watanze imipira myinshi ivamo ibindi bitego, nubwo yabaye uwa mbere uhushije penalite nyinshi, ariko nanone ni amateka yandikiye mu mukino wa 1/8 wakiniwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Nyakanga 2026, ubwo yafashaga ikipe ye gutsinda Misiri ibitego 3-2, ikabona n'itike yo kujya muri 1/4 kirangiza. Yasser Ibrahim na Mustafa Ziko bafashije Misiri kuyobora umukino mu minota 79 yawo, ariko Lionel Messi aragaragaza itandukaniro cyane, atanga umupira kuri Christian Gabriel Romero wagaruriye ikipe ye mu mukino. Hanyuma rero uyu mukino umupira yatanze watumye ahitaba umukinnyi wa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi kuva cyatangira gukinwa mu 1930 utanze imipira myinshi ivamo ibitego byinshi. Hanyuma rero birumvikana yagize imipira 9 asiga mugenzi we w'umunya Argentine Diego Maradona watanze 8. Messi w'imyaka 39 yatsinze igitego cyo kwishyura Misiri, kiba igitego cya 8 atsinze mu gikombe cy'isi cya 2026. Messi akomeza gushimangira kuba umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi, aho afite 21 arusha Kylian Mbappe ibitego 2 byose, nubwo yanditse amateka meza, ariko Messi yahushije penalite yatumye aba umukinnyi wa mbere uhushije penalite ebyiri mu irushanwa rimwe ry'igikombe cy'isi, ari nawe wahushije nyinshi mu mateka y'iri rushanwa muri rusange. 8 amaze guhabwa yahushijemo 4. Igitego cyahejeje intsinzi Argentine cyinjijwe na Enzo Fernandez, igitego cyamaga 3,000 gitsinzwe muri iri rushanwa. Mu mukino ukurikira wa 4/4 Argentina yegukanye igikombe cy'isi giheruka cya 2022, izahura n'ikipe iva hagati y'Ubusuwisi ndetse na Colombia. Nabyo byose byabaye bigaragara muko ibintu byari bihagaze ku mupira w'amaguru. Ngayo nguko rero ibintu byabaye bibagaterera nzamba ku kipe yari isigaye ari iya kabiri ya Egypt kugeza uyu munsi rero, ubwo ikaba nayo yamaze kuba itaha byihuse cyane vuba vuba. Ubu ikaba yamaze kuba izindi bikapu
imyambaro yabo bataha muri Egiputi kuko bamaze kuba bavamo nyine nta kundi. Iby'umupira nuko bigenda. Ni naha dusoreje amakuru yaragezweho yarimo kugenda avugwa hirya no hino mu isi. Twongere dusubire mu yandi makuru n'ibindi biganiro turimo kugenda tubategurira